Сәлем алейкум, урбетли сержлер, сіз хаберлер информацион яйыны серетесіңіз. Бұл күннің эсас әдетелері ақында біздің мұхберлеріміз тариф етем. Студияда мен Абдулла Жосман чалышам. Бүгін бөлі мәліматлар ақында тариф етеміз. Бүгін Русия Федерация парламенті 7-ші чағырының ашағыдаки палатасының ішіні башлады. Қырым парламентінде Қырым Жұмхурия Девлет Құржылығы вегерлі идаре етув бойынша Девлет комитетінің топлашывы олып кечті. Бүгін тәсіл сahasында çalışқан хадимлер өз профессионал ожалар күні байрамыны қадеттілер. Бұл видегер вақалар біздің яйынымызда сейер етіңіз. Бүгін Русия Федерация парламенті 7-ші чағырының ашағыдаки палатасын ішіні башлады. Девлет Дума депутатлары ilk сефер яны тақымда пленар топлашу залында топландылар. Ilk toplashuvda yanı deputatlar ogunda Rusiya Federatsiyasının prezidenti Vladimir Putin çıkışta bulundu. Kaydetmek gerek ki sonki sefer devletimizin başı şahsi olarak yanı deputat korpusuna 2003 sene selamlar edim. Vladimir Putin mebuslar işinin esas yönelişlerini belgiledi. Devletimizin başı parlamentariylerini, halkının meselelerini şahsi ambisiyalardan yüksek koymağa çağırdı. Сегодня в этом зале представители всех 85 субъектов Российской Федерации, и среди них народные избранники Крыма и Севастополя. Граждане доверили вам высокое звание депутата. Избирательная кампания прошла открыто, в честной, конкурентной борьбе. Ее результаты основаны на воле и выборе российского общества. Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти. Devlet Dumasının yanı vazifeleri hakkında söz yürseterek Vladimir Putin içtimai sahaga ayrı dikkat vermege çağırdı. Bundan da gayrı prezident kaydetti ki devletimizin hafsızlığı hakkında düşünmeli ve Rusya'nın noktayı nazarını bütün dünyada takdim etmektir. Рассчитываю также, что Государственная Дума будет более предметно взаимодействовать со всеми, кто обладает правом законодательной инициативы, включая региональные парламенты. Подчеркну, работающие, действенные законы – это не только результат безупречной юридической техники, что, безусловно, очень важно, но прежде всего принимаемые парламентом решения должны основываться на гражданском согласии. И поэтому Государственная Дума призвана стать постоянной площадкой для широкого общественного и политического диалога. Emde prezident hatırlattı ki sonki saylavlar karışık sistemi boyunca ötkürüldü. Onun neticesinde parlament vazifelerinin yarısını region sakinleri seçkin namzetleri aldı. Böylelikle Rusya Federasyasının parlamentinde bugün ilk sefer Kırım'daki vekiller yani Ruslan Balbek ve Natalya Poklonskaya iştirak ettiler. Hatırlatamız ki Yedinaya Rossiya firkası Devlet Dumasında reberlik edecek namzetlerini belgiledi. Şu cümleden Ruslan Balbek milletler boyunca komitetinde reis muavini vazifesinin becermesi közde tutula. Natalya Poklonska'nın namzeti ise korrupsiyaga karşı ve hafsızlık boyunca komitetinin reis muavini ve bundan da gayrı deputatların kellerleri ve mal mulk işleri boyunca komissiyanın başı vazifelerine teklif edilecek. Liviza Sidbilyalova, Millet üçün. Қырым Жұмхуриетінің başı Сергей Аксенов bir hafta devamında Ахмежи шеерінде елешкен Симашка Жұмхуриет хастаханесінің yolbaşçılarını işten boşatmağa emir berdi. Олар özlerine sebepsiz büyük aylıklarını ala ediler. Қырымның сақлық сақлав назирлігінің іш зәреті черчевесінде тибби идареnin yolbaşçılar тақымы özlerine büyük aylık alğanları meydanға çıktı. Қырым başın айтқанына көре bu iş незаретке алынды. Общая сумма, которая там начислена была на 5 человек, 12 миллионов 31 тысяча 670 по итогам 8 месяцев с января по август 2016 года. Работать больше в медицине эти люди морального права, на мой взгляд, не имеют. Никакого вообще. Стыд и позор, и в данном случае довести еще до конца надо реализацию уголовного преследования в отношении этих должностных лиц за превышение полномочий, а деньги надо сделать все максимально, чтобы были возвращены в бюджет Республики Крым. Все незаконно начисленные премии, вознаграждения, ни за что вознаграждать. Қырым парламентінде Қырым Жұмхурия Девлет Құржылығы ve yerli idare etuvi boyunca Devlet Komitetinin toplashıvı olup geçti. Tedbir devamında dünya mahkemeciler yerlerine namzetler muzakere etildi.
Devlet kuruculuğu ve yerli idari etövi boyunca Devlet Komitetinin reisi Yefim Fix kaydetti ki kanunlarga binaen Kırım'da 100 mahkeme uçaskasının peyda oluğu közde tutula. Mahkemeciler vazifelerinin ekseri alarda Kırım sakinlerini vermege planlaştırıla. Bu ise region hususiyetlerine bağlıdır. Мы договорились с Мариной Анатольевной и с Игорем Ивановичем о том, что до конца этого года мы должны полностью укомплектовать мировую юстицию в Республике Крым. Нам нужно 100 мировых судей. Biz Aluşta şehrinin 23. mahkeme uçaskasında mahkeme vazifesine tevsiye etilgen Valeriya Говорова ile sohbetleştik. O dünya mahkemecilerinin faaliyeti hakkında tarif etti. Мировые судьи рассматривают гражданские дела. Перечень гражданских дел установлен гражданским процессуальным законодательством, но коротко это дела при имущественных спорах до 50 тысяч рублей, алиментные обязательства, если не возникает спора о детях, ну и перечень еще там порядок пользования устанавливают недвижимым имуществом, земельными участками, административные дела, также перечень дел установлен Кодексом об административных правонарушениях, приказное производство – это публичные правоотношения, налоговые споры, споры с пенсионным фондом, подчеркиваю, что только приказное производство, уголовные дела при небольшой тяжести, при наказании менее 3 лет лишения свободы. Kaydetmek gerek ki Kırım Cumhuriyeti Devlet Şurası Oktyabr'ın 19'unda olup geçecek plenar toplaşımda birkaç kadr kanunlayıkanı bakıp kabul edecektir. Hasan Abivlayev, Ali Mametov, Millet Teлеканалы. Украин әлемлері мемурлар ve cemaat Dnepr'ның vaziyetinin raslanalar. Elektrik energiyasını elde etmek için kurulgan bentinin sebebinden ozen oz akıntısını joydu. Bunun beraber anda düşken bütün kalıntılarını yuvup olamay. Bu vaqta Ukrayna'nın balıkçılar birliginde haber ettiler. Bundan gayrı alimler ozennin ekologiya vaziyeti yaramay alda olganını kaydettiler. Ermeni bazar hakimiyeti ise bu vakit içme suyunun keyfiyetini bilmek için nezaret ettiler. Eposu gösterivler neticesinde suf Ermeni bazarda keyfiyetli, onu suf musluğundan içmek mümkün. Sunun eksilmesi için Ermeni bazar hakimiyeti da bir aracık kurmağa karar aldı. Bu işe Cumhuriyet bücretinden para ayrılacak. Kırım sınırcıları bir hafta içinde Ukrayna'dan 3 kere patronlarını alıp kırıvını koz ogunu aldılar. Bu hafta Rusya Federasyası'nın Federal Tölekesizlik Hizmeti İdaresinin matbuat hizmetinde aydınlatılan. Sınırcılar Ukrayna'dan Kırım'a kelgen arabaların teşkirivinde Gilza 5, 6, 9 ve 12 mm kalibralı patronlarını kordiler. Bu hepsi nakliye vasaları ve tapılgan patronlar gelecek ceryan işlerin becerilmesi için Kırım gümrüğüne yollanıldı. Rusiyanın Merkezi Bankı Keslev'de yerleşken Cuma Cayım'nın tasviri ile hatıra akçasını çıkardı. Rusiyanın mimarcılık abideleri leyhası çerçevesinde 3 rublelik kumuş parası 5000 nuskada meydana geçirildi. Bugün Rusya'da İçki İşler Nazirliğinin Cinayi Kıdırov Hadimlerinin kunu kaydetili. İktisadi bayram çerçevesinde mutihaslarını Ahmeci Şehir Şurası'nın reisi Viktor Ageyev hayırladı. Tafsilatlıca Nevbedeki levhamızda seyretiniz. Yıl oktyabrның 5-інде Rusiya Cinayi Kıdırov Hadimleri oz iqtisasi bayramını kaydettiler. Bundan sebep bugün Ahmedi Şehir Şurası'nda Rusiya İçki İşler Nazirliğinin Cinayi Kıdırov Hadimleri toplaştı. Hayırlaf sözleri ile Ahmedi Şehir Şurası'nın reisi Viktor Ageyev çıkışta bulundu. O hadimlerinin büyük mutihası solğanlarını kaydetti. Сегодня любое время дня и ночи, в любую погоду вы исполняете свой профессиональный долг. И, конечно, это очень сложно. Сложно в городе Симферополе, потому что город разнообразный, город, который пропускает через себя практически весь поток отдыхающих, весь поток людей, которые сегодня приезжают с материка. И очень сложно вам разобраться, определиться, принять оперативные меры. Но у вас это получается. Спасибо вам за это. Потому что, как говорится в песне, ваша служба опасна и трудна. И хотелось бы в этот день пожелать вам добра, благополучия, продвижения по служебной лестнице, чтобы на погонах каждый год появлялись новые звезды.
Жинай кыдыруу бу ички ишлер назирлигинин эң эсас ве буюк бөлүгүдүр. Олардын кызмети эр дайым оз аятыны телекеге коймактыр. Жинаятчилернен корушуп тузак ве атышмалар бу эпсине жинай кыдыруу хадимы эр вакыт ве эр саат азыр олмак керек. Байрам чарчевесинде жинай кыдыруу хадимлери инсафлы ишлери үчүн фахри ярлыкларнен мукафатландырылдылар. Алимия Кабулаева, Миллет үчүн. Бу сене Кырым Жумхуриятын милеттер ара мунасебетлери ве сүргүн улган гражданлардын ишлери боюнча Девлет комитети ве Ахмежит районунун мемориети ярдымы иле гражданларга мескен эвлердин хуржылыкынын екіленуіне мадди ярдым айрылды. Буна бақмадан да бинлерже бізім ватандашларымыз бойлы ярдымға мұқтач. Бойлы айлелердің бірісі чоқ баллы Ленура Аметованың хорантасыдыр. Тарсятлыжа София Шукурова икееті. Ахмежит район темелли койнун сакины Ленура Аметова Кырымга 1989 сене бүтүн айлесинен берабер кайтканыды. Бир кач вакыт олар Жүрчи районунда яшаган сойсопларында өмүр кечирдилер. Иш олмаганы себебинден айле шээрге якын көчмеге межбур болду. Олар киралы эвинде яшадылар, соңра топурак дамартасыны элде эттилер, ама куручулук башламага имканы болмады. 15 лет у нас участок стоял, потому что не было возможности строиться. Начали в полкамня, хоть что-то свое, что было. Возможности нету закончить эту стройку. Хотя бы сделать условия хоть какие-то для детей. 4 детей у меня, я многодетная мама. Шимда Аметовларнын эвинде яшайыш үчүн шарайытлер жок. 4 балалы коронта бир одада булунмага межбур. Мында асылда мебель жок. Келечек вакыт субуклар башланажак ве айле яны кыйынлыкларга окуражакларына корка. Зима, конечно, пугает меня, потому что нету отопления. А если даже сделаете что-то световое, выключает свет, и тоже надежды нету. Но газ тоже нету возможности привезти, потому что дом не закончен. Біз темели кой шурасынын рейсы Любовь Филипенкованен бағландық. О айлеге тезден кой шурасына келмеге рижайты. Мне надо точно знать, какие документы, на ком у нее земельный участок, где она проживает. То есть пусть идет ко мне в четверг на прием. Есть программа если у нее есть материнский капитал, значит, есть программа по приобретению жилья. Мы подготовим документы. То есть, пожалуйста. Аметовлар хорантасы тез вакытта хуручулук ишлерине мадди ярдым алмак үчүн керекли весихаларны топламак керек. Биздин телевизион такымымыз бу вазиятны незарет этежек. София Шукурова, Аким Бекиров, Миллет үчүн. Бүгін тастил саасында чалышқан хадимлер оз профессионал ожалар күні байрамыны қайдеттілер. Адет үзре талебелер ожаларны байрамнен хайырлап, оларға чечек ве башларны эдиеттілер. Onlar көйінде Исмаил Гаспринский адына милли китапханеде бұл байрам насыл кешкен ақта Диляра Шевкетова икеетежек. Байрам муйты, чечеклер, бейюзлерде тебесімлер. Ожалар күнінде бұл эписі оларға урмет ве минидарлықтыр. Ожа зенаты талебелерге билги yolunu ача. Яш мутихасыз Ленара Бекташева башкалангыч сыныфларда 5 ел девамында чалыша. Жумхуриет ве район боюнча шаядетнаме иле мукафатланды. Шимде 2 сыныф реберлигini алып бара. О балалықтан ожа олмаға ниет етіп, бұтын омырны бұзенатнен балғыламаға истей. Сыныфқа келесін, оларны көресін, кейфін көтеріле. Балалармен çalışмақ бұл пек мерақлыдыр. Башлангыч сыныф ожасы оларға әр шайны огрете. Сон 4-ші сыныфқа келгенде олар енді әр шайны біле. Насыл отырмаға, насыл дәрсте, мектепте озын алып бармаға ве асылында білге алалар. Фарқыны көресін 1-ші сыныфта ве 4-ші сыныфта. Ве бұл фарқ, бұл нетиже сана бұл қуанч кетіре. Зарина Халилова Ленара Бекташеванен берабер бұл мектептің мезуны олып, мында ожа оларақ чалыша. Мектепте ilk сефер болынғанда ана тілінің сеслері Зарина ханымны илхамландырды. 15 ел Кырым татар тили ве эдебияты фенлері бойынша ожадыр. Зарина Халилова хайдетеки, устаз эмеги холай олмаса да минидарылыдыр. Мен ел ожасы район бойынша ер. Чүнки пек севем ана тілімні. Талебелерінен чалышмаға да пек севем. Олардан келем бір ажайып бір ярдым мана. Чүнки олар лаф еткенде, мана бір шелер сұрағанда, мен де оларға жауап бергенде бір ғұрланам. Чүнки олар менден малумат алып, өзлерді білгілі олалар. Бүгін Буйконғар көйінде Исмаил Гаспринский адына милли мектептің талебелері ожалар еріне чалыштылар. Яны педагогик коллективінің юхары сынып талебелері зевхиле дерслеріні алып бардылар. Дерс ветенефус девамында мектеп тәртібіні сақладылар. Біріншіден, ожа
сабырлы олмақ керек, эмекдар олмақ керек, диқатлы олмақ керек. Чүнки ожа бұл тек bir профессионал işdegildir. Çünkü hoca bu büyük bir insandır. Bizge birinciden en yaxşı adam olsa da bu hocalardır. Men hocalarımı pek bilenem. Olar bana ömür yolumni saylamağa yardım ettiler. Sabırlı olganları için, bizlerini dinlep alganları için men hocalarımı hürmet etem. Bayram şerefine mektepte dersler kısa şekilde geçirildi. İdare etuf kunu talebeler hazırlagan konsertine çevrildi. Oca konu, oğarının cemiyette tutkan yerine, talebelerge tahsil beru hemiyetine celp ete. Bugünkü bayram herkesini sevindirdi ve hepimizge ocalarının tutkan sabırlı, kolay olmagan emegi hakkında hatırlattı. Dilara Şevketova, Ömer Mustafaev, millet için. Zuyada yerleşken Kırım Tatar tilinde okrengen ikinci orta tahsil mektebinde oz idare etuf kunu anenli olarak geçirildi. Bugün 11. sınıfının bir talebesi oca yerinde ozunu is etti. Talebeler nasıl etip oca vazifelerini becergenini Sultaniyet Takayeva'nın levhasında seyretiniz. İdare etuf günü en esas vazifelerini 11. sınıf talebeleri becerdiler. Bu günü yaxşı bağ almak için büyük imkanlar oldu. Sabriye Yusufova bugün anladı ki hocalarının işi pek kıyındır. Bu iş sabrını ve emek severini talep eder. Men hoca olmakını beğendim. 3. sınıf talebeleri dikkatle dinledi meni. Ciddi şekilde ders alıp bardım. 11. sınıf talebesi İsmet Asanov hoca kabiliyetlerini başlangıç sınıflarda gösterdi. Yaş hoca endi o zinaatını belgiledi. Gelecekte o hoca olmağa arzu etti. Bugün biz 3. sınıfta dersini geçirdik ve hoca olmak men pek beğendim. Oskende men hoca olacağım. Bu günü ise hocalarının rahatlanmağa ve zinatdaşlarının subet geçirmege imkan oldu. Onların aytkanlarına göre talebeler her bir vazifeni yüksek seviyede becerdiler. Hem de hoca içinde olgan kıyınlıklarını ve pozitif dakikalarını yaşadılar. Yukarı sınıfta talebeler pek yaxşı hazırlandırılır derslerge. İnteraktif daskalarının bize hocaların yanına gelip sorap derslerini pek yukarı gösterdiler de, pek yaxşı hazırlandılar. Yaxşı özlerini gösterdiler. Başlangıç sınıflarının hocası Niyara Lumanova mektepte 20 yıl devamında çalışan. O zinatdaşlarını zinaat bayramının hayırladı. Birinciden sağlık elbette, ikinciden sabır ve üçüncüden böyle ağır günlerde hepimiz bir olayıq, birlik olayıq. Tek milli sınıflar, tek milli mekteplerde değil de bütün mekteplerde birlik olayıq. Mektep müdürü Akim Çolakhayev kaydetti ki mektepte yüksek tecrübeli hocalar çalışa. Onlar talebelerge okuştan gayrı vatanperverlik duygusunu ve ana tilimizge sevgini aşlaylar. Mektepte hizmet etken hocalarımıza bugün ballara vatanperverlik duygularını, milletseverlik duygularını aşlayan hocalarımıza elbette işlerinde muvaffakiyetler, evlerinde tinçlik, özlerine sağlık, selametlik, sağlamlık tilep, gelecekte işlerinde her daim kıvanç ve isteklerini, yetkenlerini isterim, dilerim. Bayramınız hayırlı olsun aziz hocam. İdare etuf günü talebeler ve hocalarının hatıralarında şen ve parlak günü olarak kalır. Bu merasiminde urf adet olgandır. Gelecek sene ise başka mezunlar özlerini hoca olarak sınap olurlar. Sultaniyet Takayeva, Enver Rumşevich, millet için. Oktyabr bir günü Merhaba gazetası 2017 senesini abone kampaniyasını ilan etti. Hatırlatamız gazetanın birinci sanı bir benge kadar nuskası ile 2015 senenin noyabr 27 günü çıkan edi. İsmail Gasprinski adını taşıgan media merkezi gazetanın neşriyatı oldu. Gazeta milletler ara münasebetleri ve sürgün olgan grajdanların işleri boyunca devlet komitetin maliyesini basılmakta. Yaş gazetanın binasında bizim muhbirimiz Fadime Sitmamut bulundu.
Кырымдaki чешит миллет ве конфессиялар арасында эйи комшулук урф-адеттеринин сакланылмасына оз истесini кошкан Мераба газетасы эр жума күнү нешир этиле. Газетанын баш муарири Гульнара Ильясова бу вазифени тек бир ай бежермекте. Яш ишчи такым газетанын биринчи күнлеринен башлап эр бир окуучусу үчүн мераклы олмага тырыша. В медиапространстве Крыма газета «Мераба» является одним из новых изданий. Хотелось бы отметить, что название газеты выбрано не случайно. Всем известно, что в довоенное время жители нашего многонационального полуострова приветствовали друг друга словом «Мераба», что в переводе означает «здравствуйте». Муаририет да бир яшыны толдурмаганына бакмадан, onun хадимлери өз күчлерини сынамак карарга келип, миротворец ве журналист года 2016 конкурсларында иштирак этмек үчүн билдирмени жолладылар. Амма бу адымда такым токталмай. В новом 2017 году мы планируем расширяться. Мы переходим с 8 полос на 12 полос. Мы планируем открывать новые рубрики. Это, например, «Этнокрым», литературную страницу. Возможно, что будут сканворды. И, естественно, мы планируем продолжить и предыдущие рубрики. Это и «Бессмертный крымско-татарский полк», и обзор прессы. И еще хотелось бы отметить, что наших читателей ожидает и масса других интересных публикаций. Алазырда Мераба газетасы ичтимаи сиясий, медени ве дин ile алакалы адистелерни айдынлатмага аракет эте. Муаририетнин хадимлери умут этелер ки келечек сене олар оздоган күнүнү да чок нускадан ве абунежилернин сайысы артажагынын кайт этежеклер. Фадиме Сейтмамут, Эдем Исмаилов, Миллет үчүн. Қырым татар медени тарихи асабалық музейінде Қырымдан нам қазанған ресам Ирфан Нафиевнің 65 жылығы мұнасебеті ile оның шахси сергісі açılды. Бұл мераси музей ве Қырым Жұмхуретін медениет назирлігінің ярдымынен тешкіл олынды. Қырымда нам қазанған ресам Ирфан Нафиевнің есерлерінде Қырымның, құсусан Қырым татар халқының кечмішіні ве келечегені көрмек мүмкін. Ренкли манзаралар, мас мордағылар, кераметлі дамлы ескевчіклер, тар соқақлар ве көкке ұчқан турналар, бұларының епісіні ресам ішлерінде айдынлата. Ресам Ирфан Нафиевнің әрбір есерінде Қырым татар халқының милли-миллигі дүйіла. Оның есерлерінің чоқысы Авдет Деврене айыт. Қайтып келдік, ерлешеміз, өзлерimiz ev kuramız, ona bağışlanған resimler, çok ressamlar ve ben de o mevzuda bayağı bir resimler yapkan edim. Var öyle resim Kaytu degen resim, kart çıkıp kele, özün bir zamanda taşlap gitken evine kayta, o dağılgan, bozulgan. Lakin onu tanıma mümkün. Onun yanına baka da ve kimse neler hatırlay. Bunda yaşagan, yaş olganda, bala olganda onlar hatırlap bakıp otura. Öyle resim var edi. 2001 senesinden başlap İrfan Bey Kırım Tatar Ressamlar Birleşmesi'nin reisi. 2014 senesi ise Rusya Ressamlar Birleşmesi'nin azasıdır. Bunun beraber ressam Kırım Mühendislik Pedagogik Üniversiteti'nin hocasıdır. Ирфана я очень люблю, я его люблю, вот ты сказал в конце очень хорошее выражение, философия. Вот я в его рисунках вижу его философию, его работах, я ценю философию. Вот любую работу, посмотрите, только сейчас ему говорю, вот Шахи-Зинда, да? Это 9-12 век, 1000 лет тому назад, да? Знаете, вроде бы уходящее уже, погибающее время, смотрите, летят журавли и этот памятник живет, он нас зовет к себе, говорит, посмотрите на меня, взгляните на меня. И эти горы тоже, они как бы разговаривают с тобой, горы у него не такие вот жесткие, как очень часто рисуют, да, опасные такие, они у него мягкие, ласковые, он как он сам такой, понимаете? İrfan Nafiyev Cumhuri ve Halkara sergilerinin iştirakçısı. Onun eserleri Rusya, Ukrayna, Uzbekistan ve Türkiye muzeylerinde ve şahsi kolleksiyalarda saklanılgan. У него своеобразный колорит, гамма,
тема своя, сюжеты свои. Ну, такая личность интересная, творческих успехов в дальнейшем, чтобы он еще был более активным был, более темпераментным был, интересным был, чтобы он каждый раз своей выставкой нас радовал. Ирфан Нафиевның фельсефе ижадынан таныш olmagan insanlar Кырым татар мәдени тарихи асабалық музейінде ачылған шахси сергесінде ай девамында таныш ола білер. Мавиле Юп Дмитрий Завой, миллет үшін. Бұл нұқтада яңның сонына етті. Evlerinizге әрдайым әйі хаберлер келсін. Көршімек үзре, сақлының қалыңыз.